Bharat Dedalong Hindu anim kirim doan narat tum prek jama di Malong Mahasivarastri Kardompon. Wathat lang so ser dihuna klamalong APHL sia tum mas relia jai me kepatopon. Chingthong BJP Mondole hin pen hem me kichu dera job kisung dera tuma phan kerap ki pajerdam. Raikom be nud metrika candidate men kisu kelong lok jok arta ve pin pen ka cheboinang. Kedam tang ni phai krener kebani Bharat adet angkang prek jama di Malong Mahasivarastri Kardom kad di mate talonpon. Somsi arlong chuhu adhorom kirim doan arat tum pen sitame Mahasivarastri talondon katalondon nadim lake apar rongsali arlong chuhu adawan pi jonghar arong adawan hatoka adawan prabhusa adawan lapen nambhor adorso adawan anparta prek jam adawan along tame talonpon hanjang supen Jepson opinang kelo Abirta Malong News. APHL si Aracharia song atumpen wathat lang solong ong dung amuluk chetong si armu chejeng patopon. Labang solong rai komasai kia tum kiching apor hut padam long ledet si chingdoi rin an pin. Thang ni phaing ko resiar ni wathat lang sopen kilometer trok bakka hilo adak an APHL si mate all party hilidal conference Aracharia song atumpen rat thur pakar mu chejeng asai paman pon. Sonse jaime ke paman pon along kiching ahut ke rai komasai kia tumar mu chejeng asai along khang thip si padam long ledet. Anpar ta APHL si atar pangthek mate banner tarai komasai kia tum pupu kachi bunga jok chingsek plan bangso phi pupu lam che dan se arona tengpen armu che jenga sai pachun pon lo wathat lang suben khorsing teron ang kilo Abirta Malong News. Democracy! Assam police go back! Go back! Go back! 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 Hamprag long leti! Hamprag long leti! Hamprag long leti! আমি ইয়াত আমাৰ ওচৰতে বিজেপি মিটিং বহি আছে ইনফৰমেশ্যন দিয়া নাই এনেকা কিবা পাৰমিশন ৰিপৰ্টো নাই we have been complaining for 3 years back several FIR has been already lodged against them nothing action has been followed by the administration Assam police to কামে কৰে না everybody has the right to আমাক যাব দিয়ক নাই যাব দিয়ক রাস্তা দিয়ক জানে দাও 100% there is nothing 100% I assure you we assure you 100% it will be peaceful APSLC pagtang ng democracy long live democracy long live democracy long live Assam police go back Assam police go back Assam police go back democracy long live democracy long live 48 pen di Assam Police Act angding so 48 along da angding so kalilo section 48 along da pulo 47 lalo 48 la nang lituman da porhe tame police tumche porhe hede lahelo ni tum phan avive pen nang khang pini abinong nang khang one ni tum phan yokoban na khang one ningang samjin base claim jige democracy alang litum gonotontro kapi phuklo lake democracy kapi phuklo la si democracy kapi phuklong le dia phanta ni litum rally pini ki bilo
যাতে ডেমক্ৰেচি গণতন্ত্ৰটো ভাঙিব নোৱাৰে সেইটো কাৰণে আমি যুঁজিছোঁ আজি এই পুলিচ আৰু মেজিষ্ট্ৰেটসকলে আমাক পিচফুল প্ৰচেছনটো যাবলৈ নিদিছিল কিন্তু আমি পিচফুল ইয়াত এই বাধা দিবলৈ 144 নাই 144 CRPC 144 CRPC স্কুলৰ ভিতৰত আছে স্কুলৰ কম্পাউণ্ডৰ ভিতৰত এক্সামিনেশ্যন কাৰণে সেইটো আমি এইটো সন্মান কৰিছোঁ সেইটো ঠিক আছে কিন্তু আমি প্ৰচেছন কৰিবলৈতো 144 নাই বাধা দিবলৈ 144 নাই এই ডেমক্ৰেচি আমাৰ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন গভৰ্ণমেণ্টে ভাঙিছে আৰু ট্ৰাইবেলসকলক আমাক সাপ্ৰেছ কৰিছে আমাক দুখীয়া কৰিছে আমাক মাষ্টৰ এপইণ্টমেণ্টো নিদিলে চাকৰি নিদিলে আমি যিটো পাব লাগে গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা টকা সেইবিলাকো আমাক বঞ্চিত কৰি পেলাই ৰাখিছে সেইকাৰণে আমাৰ কাৰ্বিসকলে দুখীয়া হৈ গ'ল আৰু এই চৰকাৰটো এই বিজেপি চৰকাৰটো আমাক আকৌ বেছিকৈ দুখীয়া কৰিবলৈ বিচাৰিছে আমি যুঁজিছোঁ যিমান ট্ৰাইবেল আছে খাচী হওক কাৰ্বি হওক তিৱা হওক গাৰো হওক ৰেংমা হওক ডিমাচা হওক যি হওক কুকি হওক আমি সকলোকে একতা হৈ থাকিব লাগে বুলি আমি এই ৰেলীটো আজি কৰিছোঁ আৰু কৰি থাকিম আমি সেইটোহে ধন্যবাদ Nijangkar Bianglong Chingthong constituency ke parlo long e long boy head senar arong mekar sarsing senar hem kedamtang thang niphai kripli ajo hem mege chopida rajok Chingthong BJP mondala tumpen arjulongsi thang niphai kretrok arni humridam Laswalong Chingthong BJP mondala tum chelangsi sang han choi peri choi kar om chittimalan pen chenglok penanganason pipa jerdam renti Jasemet pet labang sok keron ke pajir ponalong Chingthong BDC chairman Long Kiteron Mondol President Samson Rong Paratum Pen Ron Pipajir Ponlo Lapen hadak me kichodet ahemasor pen nangke thanduna teng polote asopo kibia choi aperit anke me kicho pipon labajok sadlang sitame chipidun long le derlo puta nang pachinidun bothalang so pen khorsing teron nang kelo Abirta Malong News amase Chingthong embassy kaparlo long lubui police station angkang long lubui head senar rongolo borkambura sarsing senar alang lihem kosan pelone mate kopai kalang no sonlo badu dal labang sopor hura bang bener kya baga chiti mala bang sojo hur bang alang litum lihem ave bonsame kuna pener labang som minang kangnar ur ajone alang lihem angton si chodalo mohta angton si chodalo dak ajara pidalong nunde pelo pudamat pudangte aso joni pensin nilutumta birta kere dunong ba birta long dunate pensin apini Chingthong Mondol Committee pen na humrilo lasila bang solam the bangala lo akesung ge phop ronta daga bangke akapre alam dagang klang pelo dagera cari song pada klang le asi kesung pon lagi sia kesung lasu sinang manno lasine tum asuno we masin li mesi abi ko sarpada ni pachini pelo amasuno ne tum asam sobe sa media team sang la pen la piri pusane tum sabsuno thon lo la pen pu VDC chairman ang ton tum something wilo kasi kewangilang por mate non la festival do that carbilusin surungaji non mate duwa joni MSC sarasana ke bang por sabso katora joni nilo tum mondol committee hoi pe mate VDC chairman tum dak pini kisung ke phobe sarsing senar alang lihan nang humri lo ilo tum thekam nang lo alang lihan dak longo boy angkang amat mosami isi dal bang so mi ke chuhor bang pak darab dun thekri dalo apor bang hasudu hemar lang bedal joni angton si to that mane ta bangga ami pun sung mon lablo la bangso yone president tum mondol committee pen MSC sarban chingwasi asap sobe sari at chimang charap dong ipusin tum manglo la pen nalang litum na chuneng rielam the isibet dola ala he mangga angton si chudet yone ting ban thombak na charap dong polo la masolam stemin MSC pen litum chingwalo MSC sarban chingwalo asiunan pen bangke la festival judet la bangso poros nang ko polo siunan pen mangni tum dak puthona ka pelu thimang sin tum ching sai pono lase asama thak nili ka chunang ri kang tum mangelo ero tum kisung ge phopronte lada bagra charia songla mangbe ase ke duan ka yang sami kisung ge pho along charab dan mangke akena so song duan la charia song jutang song penchenglo lu charia song angton sami ri tum dak akapre kalam chipu pe pin pen itu mangai wangilang pos sami charap chitu ni per charap chitu ji tum hang kadu fan sami ke charap chitu dun lengri lang pis isu ni kita ne ha
পরীক্ষা পিদুন তেল মিচো দেয়ার আমার ইউনিফর্ম কিতাব সব আন্তা মিচো লাভ লো আমার পিদুন দেয়ার লো সাবজেক্ট হিনি বাং পিদুন দেয়ার am suning রিডার Nijang Karbianglong Bothar Langso Town Committee Kaparlo Ward number Great Troxy Chucha Teronarong Amikar Lipson Be Inut Bratsai Klembang Phu Alang Li Sopo Akibi Abang Tong Sekot Pen Keso Kicholong Lokajok Thang Ni Phai Great Troxy Arni Adap Por Phai Troxy Ra Cheti Malom Sangte Chendam Joilo Alang Li Nogong Saint Anthony High School Along Si Charlie Igbom Sonsi Non Kebang Ji Kep Angdeng Asad Lang Sitame Ketok Dunjia Bang Iglom Raikom Be Alang Li Arta Ningkan Great Troxy Vedlang Alang li arta ki jumlapen kacharlia porchira hutsi ningduk meme api apolapen adon arabatuma phan chepamote kang sipir thepen cheunang koklo la simalong news ahem tun pen sitame alang li akarjong chomrong so ke parabdun long pamejia phan arnam angno hirjume hang pilo bothalang so pen khorsing teron kelo Abirta Malong news Ingdeng trok kebra trok si ni hanglong ri baptis kajalang ame thang ni phai ingkora flipen ingkora trok an paman ponpo lakha ingkora phon nilip emisi constituency kaparlo NLBKA arlo mukaleng baptis amondulia long si ingdeng trok kebra trok si ni hanglong ri baptis kajalang ame ningkan esek ame pi kebangji thang ni phai ingkora flipen ingkora trok an paman ponpo Nihang Karbi Baptist Association Thihekpen NKBA along Kadu Kabe Amonduli Pharoi Sira Great Truck Ando Lapen Longri Mate Area Truck Ando Sonsi Lakha Isi Dipu Area Baptist Fellowship Thihekpen DABF Lakha Hini Safapani Area Baptist Fellowship Thihekpen SABF Lakha Kethom Nihang Longri Baptist Kajalang Ame Thihekpen NLBKA Lakhapli Nihang Duarbaguri Area Baptist Fellowship Thihekpen NDABF Lakhapho Panjan Hirhiri Area Baptist Fellowship Thihekpen PHABF Lapen Lakhatrok Angbong Longri Area Baptist Fellowship Thihekpen ALABF Longri Trok Angbong Pen NLBKA Longrita Isiglo NLBKA Amonduli Along Monduli Thongkep Ando Lasenilip arat mate Karbianglong arat sitame NLBKA ningkan esek amepi kapaman pon jialong nilip atok ano kedo arat lapen Karbianglong arat sitame nangpale dun iktapusi patirpi ahin pentuning ripon Chuki hola pen Ramesh Teronang kelo Abirta Malong news Mukaleng Baptist Charlong si Apu reporter tum alang itum haning ithepen manglo labak sawe kicak along ningkarong pen lang tung girang pen labak su May kicak kimisen arjana lang tung ado kawira tum han paklagi fansilang tum daglang sanglo lasi tum Mukaleng Baptist Church tum itum kibor I pensi ni tum kiklempon abang solong monduli tin pensita dak NLBK adang kitang an monduli tum nang sitang kasitong peji fansi ang tumhan pachinidon lo lasi Dadak alira cham kado kawe nagasipido ni pansi nang tumhan chinilo pachinilo lapen itum dadak non kikim kirang sita tangpon pelang non ini banbak itum kim ponay lang kasi laso kado kawe kim kirang kitang pon pimi phanta nang itum monduli hoy pansita anam adam thapusi pachinidon lo Abang soalnya nang tu monduli silat pun sekarang mah mate apa yang monduli pengen serap si kita yang kono. Abang soalnya nilitum monduli Mukaleng Baptista monduli silat pen si tum charcak kono. Abang so ni tum pinangan ikan pen pinangan atum ke Mukaleng Baptista pu sini ni atum tulang lah sini tum monduli hoi pen cingwai kono. Itum Mukaleng Baptista sita isiame chakpon lote itum adak isi Mukaleng Baptista pu cini bang amtin sta cini pon pame pu si nitum kabor ipen si amaksame ki chakpon je phansi nitum ado kawirat tum penjing vai si chakpon thulo Mondulia dona phai ko an bag do yin hale nitum mondulia phai ado kawi pen don ko na kep ando ngali bangke milibang non matke
pastor sik lem pon bo element ke rong son rong ha rong isi chingrum pet pen sai ke klempon lakhain ko rapon nilip emisi constituency kaparlo sarihuti bapuram teron arong amekar atum rong isi chingrum pet pen rat sai ke klempon towar ke pajok ji aphan lang ke teng sai ke klempon pinpur me sarihuti borpung lapen tarapung ahawar lake inglong akhe mate kar bilapen rengma akhe atum si non het pen pe ke do ke thak adimlo rong ka chukim lake kaliuni alangroi ari risi chukim ponlo athema langroi arai lake kowe bikron lapen ason chu esitami mesen laso pena joksi langroi ari malom si jasemet do thaklo bonta isia kisungke inglong angkang lapen towar kahinupik ajok jasemet hadak ke doara atum kacheleng aphan sungpe athema non puta towar ke me ledam de pinlang aratum sitame towar ke me along chehelat long lelang towar ke me kalisi non ke dobama towar sitame kahino pon bomason sidolo sarihuti bapuram teron arong along nilip blok pen tarapung hawaran kacheleng thor atowar ningkan bang lang ke the ke dober penajok towar henu iglapsi asap sovet si nangmanlo labang so towar kerai ponji mate langroi keteng ponji aphan lokal emesi pabitro rongpi lapen MLA Dr. Numol Mumin aphan sitame penang an chuning riponlo bonta non puanta kerapon pedet penajok sai jok je pini rong isirat thur paksi lang keteng sai klempon angkoglo Cuki holapen Amir Sonterang nang kilo Abirta Malong News. Pak nang le tuma sai ke klem butak nang le klar dak pen nang thanu jima ko pia pos nang tung ke klem nang kok la pen nang le tung ke klem athe Oh, pini dak nilitum bapuram terona rong si nilitum thurpak pen labang solang ke teng nang kok athe ke lalo barla por la lang nang thilo blote ani kanwang si la thepai kanglem mate la lang ke pon la solang aning kanwang si pon bom pen penangan na bari bitun pendang lok chu ejo soma hormon ta akin bir akin lukson do koklo la si pini nilitum rong si thurpak pen labang so sai klempon nang koklo nang kok matira rakam ke claim nang kok ke nilitum block 2 borpung an atau barka de dia pena posi athema nilitum lengkang lem pena pola bang so to bar avidet lo kasila bang so to bar ke padoji aphansi pini nilitum kado kabi arong isi chingum pena bang so to bar nilitum ke padoji aphansi nitum leng teng kon lo lasi kado kabi bihek the ka tum thani na chira men chi tudun pena joksi nilitum bang so leng teng nang ka lo asi thot MSc ke jatu na pen autonomous council ke jatu si apartment ni rilo abang so ka nilitum phana ke rab jila bela bang so leng nang ke teng pi bek ja phansi chuning reparty lo political ke jatu NEC atum la autonomous council ke jatu istame chuning ripen select pen nilam la tum loker MSc along kedam solang kiting farman ni tum damlo ni tum kacing kedam tang kacing hon korte longki teron gamra alang lipen ni tum damlo alang lipen ni tum kedam huri lison di sipikang lo lasot ke rongpia ke hai MSc ke ni tum harang chak lo ni MLA phansi ni la soban proprietary people la penang tu amhan la so kamang ni tum non man nang lampu uson si ni tu phan pu thano bonta ke than pen ta non puta ningkan ho anang peng tang lo bonta ni tum phan la soban effect phelang pu ke ni tum si thek lo pen si pini ani ni tum bapram teron rong radet pen ni tum don me kar tu pen chipang room si la so lang teng ni tum teng nang ko acha tan nang le tuma phan kedam tang ning kan phoba ke chak sa non pu se menang klem pi bedel lo la se nang le tum non ke dobom made ke kibom MSc phanang le tum ko PC ako pothot nang le tum ko chuni rialam the ke pale thuji phan pinin ning hang doma na hello sir tum ni tum chi thek lo ni tum la rong ru ning kan sai ning kan jang ni tum rong si ki ching wai do la so hu ni tum tok pon lo ni tum no la so alang teng a phuthak a phan ni tum pining ning kan sta non loker MSc pabitro rong pia phan ni tum ki pipon dia phan si ni tum chi sik pon lo bon ta ni tum non mat ke ni tum pele long le lang bon ta ni tum pele phan si ni tum chi sik pon bom lo la pen ke ni tum ke pele lo tang te kaching hol loker MSc pabitro rong pita ni tum la so application ke ni thom phan a hok pet pending pon se la so kama phan ni tum phan e claim pon pu pu si ni tum ning ke the pen si no ni tum ke duan ader rada tum ning ke the pen si du bom lo
Bor imbia hin pen radaphan kemisanahan anam jum hek pen kewanpi. Nijangkar Bianglong market distributor atum cepatir piponsi. Non malom hithi kulat along anam jum hek pen kecuahan puruyathe harsun kelok lang ok hai hui tame anam jum hek pen radatumaphan pipon bomlo. Lasom si dongkamukam Satgaon Jengkha Khiruni Bothat langsola pen hamrena hithia along tin sitame non malom puruyathe ilin pen tangka sika kep harsun sikaing koi langa ok sika pharoi sirap hokep lason sila bangso market distributor atumpen radaphan kanghon ponsi pipon bomlo lapen alang litum sitame la bangso market distributor atumalong pen han lapen akaprai kason hai hui tame anam kijum pen longpon jilake phuruyathe harsun kelok boti kijunalang langkang samate cold drink broiler abo hem ke pangreng abo hanve phak ok groceries item la pen hardware ason hai hui dongkamukam pen jonta bena ke Abirta Malong News Dipu Press Club dingkaning ko resya mahangke thegar ni katalon pong Dipu Press Club wisi pharangkya hem tun kedam tang suri hinira hinia sengkan thang ni phain ko resya ni Dipu along seng pono sonse piniar ni mate suri hinira ko re ka thoma sengkan thang ni phain ko resya ni an ningkaning ko re sip ke pleng ke chok si Dipu recreation park along aliralon pen talon pong Bangsolong Dipu Press Club ame pu borsing rong parahin pen lama pangjar pot si him tame ing than pong sonse Dipu Press Club ame pu borsing rong parla pen kongchen bang joy sing tok bi pen chinglok abarim la pen ke bang mia pharangkya tum stame chetong dun pen aliralon pidun langdam pulotang te pharangkya klembang pinyar ni karibyang longalong tame penangan na phai dulu la pen obeki me tum tame bang sohin kengkam kimi che jordun sonse jongjung alia phanche matha thepen komatnya bedun de pin pen choklim la pen ingthir bet pen rada chetayalong rada phana hokpet la pen klarda Abirta ke ban je phan anotina pherangkya tumalong stame ar pudulu lasi pherangkya puthak seke ki pipon ke klem ke dam nangjia puthak che than chi mumpen chenglok ke klem ponangjia sondo piglang pusi Dipu Press Club ame pu borsing rong parahin pen ardi dojoralam the ningje pon Dipu pen adventure nan senang kelo Abirta Malong News Dipu Press Club ingkoi raya isi ami hangke the katalon arni apot nili kadokowe media person pherangke lapen Karbanglong rada tumhan anta ningakla aka adrodom pajir iglo lapen mopianta alang litum nang cerap citudun pupusi ning thelo lapen jaseme Dipu Press Club anparta Dipu Press Club along kaprek aportel print media tumanta nang cerap dun apot alang litum phan anta ningaklong akardom pajir iglo lapen mopianta alang litum nang cerap citudun pupusi ning thelo Tang dia bangso Dipu Press Club kedam tang ningkan suri hiri lah kini tingkan ini tum sing iklo masih piningan pinian itu ni post poni sonde kecok lo masih bangso ang bong ang itu journey pun dah tani mati kan kalang lo Dipu Press Club bang ke isi uthan poton isi dulu tamne rise and fall duisi angbong alom ke asapo inekle pason do tukolo sitanon nili presiden arpu deng depen ansu se paik tebli phan ansu sege pangtangi phan unan bori ponlo lapen mopi anta bori pon bompo lapen kadokowe media person asanchom tum anta portal anta news press la press media tum anta electronic media atum anta Dipu Press Club long nang chitudun jipusi ning thelo lapen kedam tangan yanta nang chitudun apot alang ni tum phan suri akardom pajiriglo lapen non dasimet per labangso perang ke tum Dipu along non an koso ais dia sikito lo non an ke claim kita mahin langdam pulutang te ilitum ke claim ne yakam du piklang ko an ma ilitum ke thek nai ko an ma ke cheri nai ko an ma social commitment ke do nai lapan non mat kya velang lasi an so se training lai seki hai chipina helang ana phisi ilitum umni tu perfectly claim thek ji lasi ilitum ke claim ne yakam du piklang non athe ilitum training ave pulutang te ajar kam ta paprang un e asi laso puthak nili sasemet ke ardi pipon lo nang litum kelang bom lake Malong News 24/7 hampang aparman klarda Abirta